khanda enye into khanda enye esicitho ya nazo ungabuza umkhulu la kahle kahle Dlamini isichitho siyini isichitho ngiyacabanga ukuthi nembuko lokhona ekhaya uzophenduleka le mbuzo obuzwa ngibaba Magagula isichitho mkhulu ne isichitho mkhulu sehlukene kaningi isichitho yabona njengoba nje sikhalokho sofuna umdlula mithi manje sihlanganisa nalento le ngifana into engifakayo bese nginikeza abantu kuthiwa ugo 1 into ekhandwa yimina for ukusiza abantu abanesichitho sikanje isichitho mkhulu isichitho ukulunywa emzimbeni unywe into ongayibona kwesinye isikhathi mkhulu noba kubheka abantu bangajabuli noma uthi aphefumule iphunga lelibi noma umuntu wesifazane uthi hambeni njalo mazovasha ngomkhwena kwakhe uya emalangeni noma uphupho lokufishana basengidokolo uphupho ulele nemuntu wesifazane abe angekho uma wena uwesilisa uyabona noma wena uwesilisa umuntu wesifazane so lento ikhanda isidina la kuwe angithi uyafoma wena usukulele ebusuku uyafoma kuphumela okungcola maye kubona umuntu wakho ngamampela maye kubona eva kwenyanya so lento mfasi ikhande la yenza ukuthi ugezeke mkhulu uphumele amabhadi uphumele nesicitho ube negazi ivina kubantu uphinde futhi into uphalaze ngayo uyabona phinde futhi ke noma thiwa kukhona mhlawumbe ngendaba zeyimali mhlawumbe semsebenzini konke nje obhekisa ngakuwe kuba sekugcineni noma umuntu uyakubuka evule umuntu akwenyanga usakakhafule isicitho leso mkhulu yabona musiloko mhlawumbe uphuphe intuthwane zigcwele umzimba wakho wonke uphuphe endlini ubona imkhothane uphupha amangcoliso nje uyabona lokhu kulwa naleyo nto kuyayiqosha kuyibisela emuva la ibuya khona ukwenza ukuthi ubile kuphi esimeni sakho uqosha le mimoya kahle uqosha le mimoya mkhulu kahle lento le leyo sikhandawo nje manje nje isihlahlathini nyawusawufuna umdlula mithi yesihlanganise sifana leyo kusendlini ihlanganeke uyasikhipha isichitho futhi kuyasivimba futhi kusibisela emuva futhi usiyabona umuntu ugezekile uhlehlezo right ngoba siphile emhlabeni abantu bayathakatha abantu bayaganga siganga thina sodwa uyabona musimanje ilapho into omkhulu cha kufanele uzame impela kugezeke umuntu ufanele phela ahlala muhle umuntu akahle uyabona ke manje hayi umuntu aqhama umuntu wenyanya abe isilwane buka lokho ekhaya sawuzwileke ukuthi sikhuluma ngesichitho lapha naba Magagula ngisehlathini namhlanje ngiphumile ngawufuna lokho kusebenza into zami lezi ngikwazi ukukhanda lento ethiwa ugo 1 lokwesichitho ukuthi abantu bangalunywa abantu bageze abantu babe right ngibambe lapha eSoweto ngunene okuqoqo ngiyacela ukusebenza eDeep Kloof lapha eSoweto eJozi ngibe ngikhona khona ngemgcibelo ekseni ngicibele lesiya nge4 shona kusasa ngiwensenzela kuphi eSoweto ngifuna abantu manje njengoba ngikhuluma nawe njengamanje mbulo khona ekhaya ngila ehlathini njengamanje ngifuna umuntu othi mina ngetifikethi zami ngiyawenza ama interview bangithembisa mara abangithathi njengamanje ngicela uthumele SMS yakho uthumele inkinga yakho ngiqhikise for umsebenzi ngiyacela mbulo khona ekhaya ube khona ube umlandeli wami omkhulu ngicela ukuthi njengamanje othi mina ngiyayifaka iCV abangikhuphela imali emsebenzini abangithatha emsebenzini abangicashi angishadwa ngiyathenjiswa kuphela siyaqabana endlini nemyeni wami konke akulungiswa njengamanje ngicela ukuthi uthumele inkinga yakho nje ngizokwazi ukuthi ngikhulekele ngicela uNkulunkulu nabakini kuba bakusize bakhanyisele ngimini nedokotela onamandla ngimini udokotela wenu ngithi mina Sibindi uyabulala Sibindi yaphilisa usho nje lomseleko aba afresh ongena emanzini ezibeni ngithi Sibindi uyabulala Sibindi yaphilisa lapha kuyaphilwa lapha Sibindi yaphilisa lapha emfuleni mbuye lokho ekhaya thumela inkinga yakho njengamanje ngisehlathini manje ngisehlane ngizogubha izinto ngizokhanda izinto njengamanje ungalahli ithemba asakhona emathemba noma thiwa lolongakadli uyahlukunyeza indoda yakushaya but lokho angithi lo ngiyakukhuthaza akusikahle umuntu wesilisa ashaya wesifazane ashaya wesilisa asakhena imize ubaba bethu bomkhulu bethu iqine ibe namandla mina ngudinga njengamanje ngomkhuleko ngaphambi kokuba ngikhuleke ngikubeka ethembeni ithanazise baba Magagula ungathini bona bona bakhona emakhaba impela ngathi nje nami Dlamini ngoba kuhlala njalo sikhala kodwa ke njengoba ukhona wena
ungumelaphi wendabuko usize ngoba kahle kahle la emhlabeni sifuna ukuthi umuntu ozosiza owazi kahle nalamasiko ngoba esikweni lethu sesilahlekile kakhulu kodwa ke ngoba sisebenzisa isintu amakhambi esiwakhayo ngoba nabalaleli bayabuka la siwakha aphi ehlathini asiwa lokuze siwathenga ngokubi sihamba sowakha sowenze azathengeke ukuze kube umsebenzi sicela nje ukuthi nize nizosupporta kakhulu nizobona lo dlalo umsebenzi wakho omhlawumbe ngikho khona khasozwile ukuthi ke ungafika uzobuya umsebenzi omuhle engwenzayo sasishaya edolophu phakathi sibone ukuthi kwenzakalani kuwe mbukelo khona ekhaya sengikhulekela ini ke manje ngikhulekela ini inkinga yakho mina ngidinga ngene esigodlweni ngene esontweni ngibe kuphi kuphi lokhu basentabeni ngisehlathini la khona uNkulunkulu khona nabakithi bakhona ngongcwele egama lakho Jehova namandla mkhwisabeka uNkulunkulu phakathi ngongcwele nangumbukelo khona ekhaya Jehova namandla mkhwisabeka uyagula moyo ngcwele Jehova namandla mkhwisabeka akana kudla endlini akathola umsebenzi akatholi bantwana uyahlukunyezwa usejele uboshiwe uNkulunkulu phakathi moyo ngcwele wenkazimulo ngena ngaphakathi kuye ungene basekhaya kubo basekhaya umama wakhe zonke idalwa ezavala zivuleke namhlanje ngithi yehla kulunga ngiyoza phakathi sukumani nalala enhlabathini nibhekisa amabombo enu emuva nivula amehlo nikhumbulisa nashiya emuva ini izukulwane uNkulunkulu phakathi uNkulunkulu ngicela sabalala bangasekho emhlabeni benze ukukhanya empilweni zethu basicinise basipha amandla basivikele imali ingapheza endleni imshado ingasipheleli imoto ngongcwele siyaqela ngoba sikhulekela imfuyo kunengi esikufisile ngamuyi nangamuyi umuntu ophilako emhlabeni amandla ngongcwele wangipha uNkulunkulu phakathi awuphisa imbukelo khona ekhaya uJehova namandla ophethe ikhanda ophuma igazi amakhala owaphako ongakhona ukubeleka esibhedlela ongakhona ukuthola ingane njengamanje ngena ngaphakathi ngongcwele nangumbukelo khona ekhaya sengimkhulekisile uya njengamanje uyaqashwa uyayifaka iCV uthi ngegama kaJesu ngikuthembela kuDokotela Dlamini Mthandazi ngawuqashwa ngikuthembela kuDokotela Dlamini Mthandazi ngawuqashwa ngithi Dlamini Mthandazi hamba nami sengiyofuna umsebenzi sengiyawuqashwa sengiyawuphumelela noma kanje nothi bekumnyama for 10 years 15 years 30 years kungalungi lutho suka namhlanje iyangena ingilozi yakho kimi ingilozi sesezulwini ingilozi yakithi ngithi nako mina ngiphumelela uze phakathi haleluya amen mbukelo khona ekhaya yisho nawe ngomlomo wakho mina ngwaNkulunkulu awuthembi mina okwenzakala kwenzeka kuNkulunkulu hayi mina ngisithunywa sabani saNkulunkulu hathi Mthandazi Dlamini sengiyahamba manje ngifaka umsebenzi nawo mina ngiphumelela nawo uvuleka amaphupho ami nawo uvuleka imali nawo uvuleka indlela ngithi mina asambe siye empumelelweni inkosi kubusise phambili ngesintu sethu thank you God bless you Hey